abatebekanise ehururu nibagira nkurabira emikono n'omwuga muhango oguri kubasa kuhwera abanyabuhweju okwetungura kurabira ente barabe nibakora nitushomesa skills ningashi emyoga ya buri jengaro tubashomesa gukora products zikubasa kubayamba kurwo mubworo otire munko gukora sabuni y'amaizi na n'ey'ekitore na n'esabuni yo kunaba amajuta za pads z'abakazi habwa skilling Uganda na mgendu cyatuleta Buhweju kugira ngo yusi abacyara abashija bashomege emikono bayongera entaasya ya Buhweju abayijumbira omushomogo basimente bekanseji kumanya ngo twasoma ebintu ebibonire twasoma hari za padi na munonga abana bitu babire batuteganisa ezo twazishoma kandi twabaje abokwane sente zibire nzituburira mwe nabwo cyo hati twabaje ecyansemeza munonga okukirayo no gukora sabuni ey'amizi n'ey'ekitori itwe y'abantu tubetsisira mu sente nyingi omwe katuburira konka hati nagira obwenge bwo kugiye korora abaratandikiza businesses bashabwo kureba ngo enshohoza yabo tiyakira entaasya habwo turamanya ngo ekira leto buzibu no kushanga enshohoza erasinga entaasya twabagumiza twabashobora kurungi kugira ngo waza kushohoza ikintu cyona nk'omuntu nka family ka business banza wamanya ekinde kiwaza kushohoza cyakine budget ebintu ebyo mwashoma mu biteko mu nkora mugumene mbukuratiriza mene mbukora kwenda kutungura makagitu kwenda kutungura ihanga ryitu omushomogo nuguza ku marebero bitana hakitebe kikuru cya district ya Buhweju kandi abatebekanisa nibija kwetorora Western Region yona Gashoka Juliet Charisima